Nguhaye ikaze kuri channel yanjye ya Tutekeki, nizere ko umeze neza wowe wamaze kunkurikirana kuri channel yacu. Uyu munsi niwe ngiye kukwereka uburyo wabikura ya mafaranga yacu twamaze gukorera muri ya website video nabahaye ejo ubushize. Niba utari yiyandikisha wowe nta kindi kintu ubuze gukora, kana muri link iri muri description y'iyi video, hanyuma uze ukande hano kuri sign up. Urabona wuzuzamo amazina yawe, creating password n'ibindi bintu byinshi uraza kubona, uhita ukanda register bihite bikorohera. Urabona na video wasubira inyuma ukareba ku mavideo nashize hejo, wareba uburyo wafungura iyi account. Ibikunanira uraza uranyandika inbox hanyuma ngufashe. Ngiye kwereka uburyo neno wabikura ya mafaranga yawe. Ngiye kubikwereka, ndahanuciyemo password ya account yanjye, ubundi nyigiremo. Ngira ngo urabona yuko balance mfiteho ni iyi ngiyi, amadolari 43. Aya ngaya niyo mfite kuri ntuza yanjye. Rero ngiye kwereka uburyo twayabikura. Nizere ko umwana amaze gukora task z'umunsi. Nizere ko mwarangije kuzikora. Nizere ko mwazikoze zose. Ngira ngo urabona yuko namaze kuzikora yabura amasaha 6 kugira ngo nongere nkore izindi. Ngira ngo nabyo ahangaha biri kugaragara. N'amafoto nizere ko mwamaze kuyagira gute kuyauploadinga. None kugira ngo mbikure, ndaza ahangaha nkande hano hejuru, ndaza amakande, ubone nkande hano kuri withdraw. Guys, urebe step by step y'ukuntu wabikora amafaranga ahangaha kugira ngo aze kukugeraho kuri mobile money yawe cyangwa se kuri account yawe ya bank. Noneho guys, ahangaha uburyo bubiri bwizewe bw'uburyo wakuramo amafaranga cyangwa se uburyo wabikura amafaranga muri iyi website nabonye bushoboka, nabukoze ubushakashatsi. Naza kwirirwa bitambeza video yuko wabikura ntabanje kubikoraho ubushakashatsi. Iyi ngiyi kuri PayPal nibwo buryo bwa mbere ushobora kubikuraho amafaranga yawe akakugeraho. Ubundi buryo bwa kabiri ni ubu ngubu bwa Perfect Money. Ubu buryo bwa Perfect Money ikibazo ntago burimo gukora, sinzi ikibazo bufite, ntago burimo burakora neza. Ubu buryo sinzi, wenda uburyo bwa nibwo twari turi gukoresha, ukavugana no mu exchanger akayakohereza gusa. Nyine abenshi babura abasikama kugira ubone umuntu wa nyawe aguheza amafaranga yawe. Nicyo kintu naje kubona kigoye. Ngiye kwereka uburyo nawe wayabikuramo akakugera mu buryo bwizewe. Okay, twebwe turakoresha ubu buryo. Ubu ngubu turi buze gukoresha, turakoresha ubu buryo bwa Perfect Money. Ahangaha turashiramo account information, turashiramo nimero zacu za telefone. Hano hepfo urashiramo withdraw ushaka kubikura. Reka nze twandikemo nimero zacyo. Turandikamo nimero zacu dushaka ko amafaranga ageraho, hanyuma hano dushiremo amafaranga dushaka kubikura. Okay, twere nta bundi buryo turakoresha. Ngiye urabona yuko namaze kubisoza. Urabona yuko pending yanjye ya withdraw. Ubundi nahangaha mu kwezi bigomba kubamo inshuro 3 nkuko uri kubibona. Tariki ya mbere kugera kuri 3, na tariki 10 kugera kuri 13, 20 kugera kuri 23. Yango urabona yuko bamaye iminsi 4. Ni iminsi 4 nakoresheje uburyo bwa PayPal. Uhitamo hara PayPal. Kwa ko ngera namaze gukora withdraw, nsanze narabisoje. Urahitamo uburyo bwa PayPal. Numara gushamo PayPal, hepfo ahambere urashiramo email yawe wafungujeho PayPal. Indi email, numara gushiramo email uramanuka hepfo ushiremo amount yayo ushaka kugira ngo ukureyo. Hanyuma niba uri kubikora muri ayo matariki nkweretse hano haruguru birahita bikunda. Niba birananira anyandikire inbox ndamufasha.